Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili inkeza lami igama kuveza ngututhu wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi umushala ekhaya ngizocela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu umculo amaskandi ukhuzani umfoka mpungose uze nezindaba ezinhle emveni kokuba eseyitholile imali ekade ekhala ngayo ngokuthi ukweneta umfoka amanqale laphana kuze ngemuva nje ukuthi ukhuzani aveze screenshots laphana ekade bamfakela khona imali engango 250,000 noma randi ephuma laphana kwinkampani ibhalede ayisebenza qopha uhlelo ikhuzani bokuzokhumbula ukuthi emavikini aphelile kuke wakhala laphana ukuthi kunemali ayikoletwayo laphana angakaze ayikhokhele ke ukhuzani ubonga abalandeli bakhe ngokumnika iziyalo okuyizona zona nokuyikhona okholwa ukuthi agcina azayithole le mali kade eyikweleta ubhale kanjena ekhasini lakhe kuFacebook uthe ngithi angibhekelele njengoba nginibekele nasekuqaleni umnumzane Manqele webhallet usewukhokhile 250,000 abe ngikweleta wona since from last year le mali ikhokhe ngo-1050 namhlanje wasethi nje izeluleko zeni izona ezenze ngakhokhela ukuba bekungekho nina ngaba ngikhokhela ngithi sanje nje sedlula ikhanda ngamandla enu eniwakhombise kimi enikwenzile wasethi isimemezelo ngifisa ukuthi ukumemezela ukuthi ingxenye yale mali izothatha engidlulisele esikhwameni salabo abakhahlamnyezwe ezikhukhula esifundazweni sakwaZulu Natal ngenhloso sokufaka isandla nami njengecike elithandwa kakhulu ngabantu eningizimu Afrika wasethi baningi abantu abathola nezinto baze bafikele imicabango ngoba besaba ukukhuluma isiZulu sithi ingane engakhali ifele embelekweni wasethi wonke umuntu umesehlaselwa lapha ekhaya uyayememeza ukuze kuzozwa nomakhelane bese thola usizo wasethi uyabonga ngaze kwethu umcabango omuhle loqhamukela insizwa lapha ukhuzani umfoka kampungose kuzokhumbula ukuthi akulona lokuqala icike like lathi ukusiza abantu abakhahlenyezwe ezikhukhula kanjalo lapha nomfana umfoka Mkhize ubahubhe nawo ke wafaka isandla kulaba abakhahlenyezwa zikhukhula lapha bafethu into enhle lena esifisa ukuthi nje amanye amaciko akabonele intweni enhle kulabo ubhuti abaphambili asabakwenzile lokho izindaba nje ezimnandi azethula lapha umfoka kampungose sokuthi imali akade ikweleta lapha nekade ekhala ukuthi bakhala ngokuthi abafuna ukumkhokhela yona useyitholile ifakwe namhlanje ekseni ngaza kwethu izona indaba esinethulela zona namhlanje kwezisenkezelo ngawe wena kuthini mhlambe ukwakuphawula ngalezi indaba hlangana lapha kwi-comment section udluliso wakho ukuphawula ngalolu daba bekumnandi sindawonye ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare nokukhulu kunakho konke niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi simthanda kakhulu.